Draga djeco, dobrodošli na sat matematike. Za početak poslušajmo matematičku priču. Marin i Dominik igraju košarku. Marin je 4 puta gađao koš i svaki puta ga je promašio. Dominik ga je upitao: koliko si bodova osvojio? Razmislimo. Koliko je bodova osvojio Marin u igri košarke? Prikažimo to računu. Prvi puta je gađao koš, nije pogodio, osvojio je 0 bodova. Drugi puta je gađao koš, nije pogodio, osvojio je 0 bodova. Treći puta je gađao koš, nije pogodio, osvojio je 0 bodova. I četvrti puta je gađao koš, nije pogodio, osvojio je 0 bodova. Kada sve ove pokušaje zbrojimo 0 plus 0 plus 0 plus 0, rezultat je 0. Ovakav matematički zapis, kada zbrajamo iste pribrojnike više puta, naučili smo zapisati množenje. Zapis množenja glasi: 4 puta 0 jednako je 0. Odgovor na postavljeno pitanje je: Marin je u igri košarke osvojio 0 bodova. Danas ćemo naučiti kako se 0 ponaša u množenju. Račun 4 puta 0 jednako je 0 upoznali smo u uvodnom zadatku. Ponovimo kako se zovu brojevi kod množenja. Broj 4 zove se prvi faktor, a rezultat množenja je umnožak ili produkt. Promotrimo ove zadatke. 5 puta 0. Ovaj zadatak nam kaže da broj 0 moramo zbrojiti 5 puta. Zapisujemo 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0. Rezultat je 0. 6 puta 0. Slično računamo. Samo broj 0 pišemo 6 puta. To je opet 0. 7 puta 0, isto kao i u prethodnim zadacima. Zapisujemo 0 7 puta, zbrajamo i rezultat je opet 0. Uočimo ovo. 5 puta 0 je 0. 6 puta 0 je 0. 7 puta 0 jednako je 0. Na temelju ovog možemo zaključiti da bilo koji broj koji pomnožimo s 0, rezultat će biti uvijek 0. Zapamti, kada se broj množi 0, umnožak je 0. Kada 0 množimo nekim brojem, umnožak je 0. Nije teško.